Neprijatnost. Glavobolki. Temperatura. Bolen. Nažalost, korona. To je to. Nikad nisam bio momak oko kog se diže larma, ali mislim da sam faca i da imam nekog šarma, možda grešim. Ne. Ali ja sam takvog dojma. Ќе бегате или оној кој што ме познава знае дека јас кој ќе дадам зло, јас не го показувам. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra, kada ona Nažalost, o tome nema pojma. се случи тоа еден ден во изолација, вчерашен, и еве гледате непријатност. I uvek smišljam neki novi stih И еве ме гледате, i neki fason drugčiji od svih. тоа е тоа. Ali uvek kad je sretnen kažem ja Не, istu stvar. Pa dobro, gdje si ti? тука сум. Sam ovih dana hteo da te zovnem. Помоги да не сме. Да? Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Не, тоа ќе зборуваме во друга прилика. Pa dobro, gdje si ti? Тука сум. Što ne navratiš kod kuće sam popodne. Нажалост, навистина болен. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. 140 температура, главоболки. Ја отпричана што сакал да се изолирам од сателитството, па вчерашниот ден го поминав во изолација. Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, Се случува. ma ozbiljno vam kažem. Разбрав утро и за тоа ми е навистина жал. И еве, доаѓам, откако дознав. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, Да, ma ja se uvek slažem. се извинувам на владата, премиерот, на министрите, на правосудните инстанции. I uvek smišljam neki novi stih Не, i neki fason drugčiji od svih. не, Ali uvek kad je sretnen kažem ja тоа е тоа. istu stvar. Pa dobro, gde si ti? Тука сум. Sam ovih dana hteo da te zovnem. Помоги да не сме. Да, Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? да, Pa не. dobro, gde si ti? Što ne navratiš kod kuće sam popodne. Бев изолиран, Ej, reci mi, се случува. kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Непријатно. Ne stvarno, gde si ti? Тука сум. Sam ovih dana hteo da te zovnem. Во друга прилика. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Нажалост, не. Dobro, gde si ti? Što ne navratiš kod kuće sam popodne. Тоа е тоа.